Anda mir chakone ki Apaa kama wa iweni chabit mukarne to owinye malet dak marachitwal yonge mwaka nyodwe mo dok olo mano piny dak oleng kumbeti to mu winye ni dan budong tika chwalo duan ge ikene kumbeti bedu Rwot Justine Ocitti Binyi Mario me Pagak mati I Amuru district amir kong winy kong lok parwot eni kada ko du ko nywak lok eni wakwero kileb matek nek motime da bontiana pa Acoli angwen muno giber Apaa magangeti Apaa awonu madon motime kom DANO mapol mamon bene tie kenge ki jomo kene magi mahogi ali giteri kama pe wangeyo wotin lok mano time inendo pierdek Jandek mo karni ndo pierdek me de mabor man ikenje motime bedo balo jemi ikenje magi balo ti e cham mu odi finyo odi wane roi ngom kay nen chal padan muto magiti kerem ki odi matika wang mayiru futika dun iye ineno mapera mo ye dok ineno ki chwechwin mak ineno ki kiniga jemi egine gitimo weko ke luoro e nyim ibot jomono ti abed Apaa nigi wek gangero tien lokatie kitimo pen ke miti duoro bin twin dano wek gangi mana tien lok gino timme ada tij gamente tie me goho ko ki jemi pa jonti lobone waneno dok wanyang dok waneno ni ada iloki eni gamente oloto mwakane oloto iwangi girone menene ingeje mutimene kwa odokira na gajuini afa wenye duan Rwot Ocitti Binyi Mario ma aki Pagak e Amuru district lok mito me Apaa kere wenye Rwot waj kere pat ene rombeti niki lok makiri chwalene in terms of luoro wek dano bet ki luoro dak dano udakchen ikit yang luor mana gubed ye yangi ene tera ila peny ni lugwak ku gubed kwana e kar mato makumeno obed kanene Emma kijo matine na Waco TV amero wachi pero matete Apaa ni rom ke pero matete me ke Acoli o weng ke chara gago pero po jong matieni petie ngar mo matike chwin mati metia ko pero elni ene awajo tamma and I own my words petie ngar mo matike chwin mati metia ko pero mati Apaa I Apaa kumbedi do tiyo mwaka para bich ki wiye ikare maki lonyo bon nyim minister aronda nyakairima gene honorable Daudi Migere ko abedo tie iken jomo bera mako chel pa mege wa magetika ngenne ngom getika koko getika miyo pigwangi obedo gen mile wij ma dit ngare mo ke ken mo karo ulori obedo pe kumbeti lo tela mati Acoli gidi ngeyo ji Mario kapi Apaa giti kariemo jong kage pe kariemo jong giti riembaralo odako teach kitu loriye lok gimope President Museveni okero commission of inquiry okaro ki report kono karo kwede kono po karo kwede
But sorry mengoli ma dia weekend ini mala dit lo bedo I Acoli Ocitti waje kama leng ni report ma don kikati research ma kitemo onyor don kama leng ni ngom eno ni ngom mai Apaa ni belongs to DANO me made waje kama leng ena ti wachini don one pu ngeyu ni report eno ni commission of inquiry utimo kwedgia da kake waju ni Apaa ti I madi kirma eno waju kwede chia bichiel mo beru guli I Caribbean nirma eno chiaro kwede nirma gero o kwede idiwone ene kineko kidano chia beach chabit eno weng down to kumu ke binu ke nego dano abolo loknga la wo ye la wara chel ala wunu chiara Caribbean no chiara ka kwero ta pa lutero wa mago tani piem do wor walega. I made a funny joke and I was real. But Pat, you make a very good point. Pian peko kumbedi very why peko na is beyond ngar mo can. Peko po jong ene me don ki wero chok don kumbeti mwaka kona di. Peko pa balalo makumbe balalo very why gena dak nyen ba mwaka bit money. Enta po jong pe gena nyen pa Apaa pe gena nyen. Iwaje mabe ni very why kitika na wira why kiti kuor ngar ma para ye wa ko bien o mi la gam new solution e compare egni. Actually ana mete kano ana ya pen ema kwed make kwed ni ana bo chila chincha tama kana ti gamente kwedo log me kwedo angom Apaa pe mero la ticha gamente mo eken pe mero minister mo eken pe mero MP mo eken mero a private investigator ma petika chunka mo eken piemwa MPs mo ocwalo dagario Of course gu chung tung bot gamente gitika gamu chene gu chung ite kuma en gitika neno lwa kagu cher bot gamente gi gamu chene gi kari account gi kagu dog bot lwa ni watika lwen piwu. That does not work. Ngomo miro timeno mirking nungar mo ma pechunka mo ken o chi kwed gi gu kat ke samare gu kerwe mecha no mir bo ben ngata peti annually me Uganda ke kene gi Uganda ma don ping raj ping do bale lokom cham chana ne ene do geno loko be ron be do teko ema anati penye mwaka bij mo karangech kui makiberu ka bolu neni jomati Apaa obera bolo kui in ngagi kaku noni kwet eno tika birni mwaka bij mo karne wengu bera bolo kui to jumani nogu bolo kui Moses aligi chido no ada no kititunkuno administratively units pa Apaa tikwe because keti waji administrative borders no waneno budget allocation pa Apaa chiero kwe ti district mi ajumani ke ti district mi Amuru niang miru kite ki kenyo kui maki bolu ni kikera Apaa tunkwe Apaa jumani Apaa gi bolu kui irutela mamere gini weko konywa mi niang piem la kingang no miru niang kumero erga twaini kumbeti ke komani dong Apaa ke mogoni ti ya jumani dong wati penye manyuti Acoli magiti kone ngucher by mistake ngomu teru ki kuno ngucher kuna we bu okuno kining yes dong ko magen guberka kone service delivery guberka nongani board district me ki board lotela me nga magen gi ngecha lotela gi la pen maduong kumbeti lok me Apaa tikelo duanya chundana maduong ento wanti jwa kan mikel ne bot work ini bet ki ker me nywa ko ne dak ber